Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course namuntlha hi ta hi kha hi mi tisela a proper analysis rito ra gagashi leri. Hey, mara va gagashi no va dela murhanga phanda la. Va dela mungameli. Alright, okay, so a hi teneni kahle mhaka leyi. As you remember, hi fike hi vona Mahosi Bouncers ma fika ma tisa a thread yo kombisa ku if ma nga invite ka as you wish event, ma ta fika ma ba shutdown hi ndlela yin'wana lero event yi nge vi kona mani kuma yana. And then from there se na update, a new update na. Yeah, so it is 13 ta September nifika ni nghena ka account ya Gagashi loko nifika ni nghena nifika ni kuma poste this post, as you can see nga fika poster that poster ya as you wish event yaleyo, as you can see nga 24 ta September, and then a tlhavekela na picture ya security ya Mahosi Bouncers below. Yeah, and then a fika tsela ku Sgodas ya mina security ni deciding hi leyi ne Sgodas hi yena n'winyi wa event ya as you wish, right? Wena tisa ya we lava ta va gedeni wena eda va ka VIP. Sure ku Mahosi Bouncers ku hi Gagashi va ta va ri gedeni, and then Sgodas fika eda va hina lava nga ta va ri ka VIP. Ni ku nyika until Thursday, u vuya yi ta ni hlamula kwala swa private ingaku a hi twana. I bring 15 Mahosi Bouncers and you bring 15 bouncers of your choice. Simple leswi a nga kombisa swona Gagashi, as you can see. Yeah, so before hi nghena in details, very very important mi swi tsundzuka ku Biden the president swi komi na ku a va kumani na Mahosi Bouncers mani kuma yena. So a ni tivi ku yi solve xinjhani, but mina notice updates from what I see. Yeah, so a heni ka Sgoda sweswi a swi tluli ku hi vhete hi nghena ka comment like ni voni nani comment yin'wana a hi tsarini hi kota ku ya ka account ya yena. So hi lo Sgodas Mashawu i n'winyi wa event ya as you wish loyi ne. So a hi scrolleni hi hansi hi vona ku endleka yini la. Yeah, so fika hi tla hi kuma ku yi fika a tsala ku as you wish 2022 ku ta va ku ri safe, as you can see. Loko hi languta kwala ka hansi hi vona image ya Mahosi Bouncers leyi a ku ri ya 2021, se a ma ri kona ka as you wish ya 2021. So na swo komba na ku na December ta va ri kona ku hi that post there, as you can see. So sweswo a hi tlheleni ka Gagashi hi twa ku yena i ri yini. Gagashi a yena ka account ya Gagashi. Yeah, loko hi fika hi scrolla hi fika hi kuma ku Gagashi fika a tsala ku done and dusted ka siku ra namuntlha, of course ra ti 14 ta September. Loko hi languta hansi ha swi kuma ha swi vona ku fika tagga that in an post liya yi nga endliwa hi Sgodas Mashawu, yo kombisa ku swo kuma Mahosi Bouncers it's confirmed va ta va ri kona leyi. So now the question i ku Biden the president yi ta pfumela ku yena na if ku na Mahosi Bouncers swi komi na ku a yi kumani na vona mani kuma yena. So that's the biggest question we have. So if that one the video mi nga se ti vona ta vekela link ka top comment ku for more details mi kota ku kuma more details ku swi te njhani swi leswi ku va nga kumani Biden the president na Mahosi Bouncers. So hi yaleyo mhaka leyi nga kona so far. Loko la mi nge za ku subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Ntswatsi wa ntswatsi lonkulu wa tlanga xitokofela xa ku xavisana swibelani i na 4 wa swibelani swa mihlovohlovo. Loko wo nghena la tlela kona hala nga ko tlela swoncani. Loko wo nghena munghana wo tshama ehenhla ka mbedo a ku na swo tshama wena hi ndlela leyi swibelani hi tshamaka swona. A ni hi switulu swa kwala mutini, a wu na switulu swibelani i 4 ti 1.5 ta 4 i 6000 ti xava sofa ro helela. Mara loko va avuxeni xigazeni hi we number 1 swa mihlovohlovo a ku xeni xigazeni hi leswo.